таомхӯрии мардуми мо барои таомхӯрӣ 3 маҳал ё 4 маҳал дастурхон меандозанд ва дар сари дастурхон 15 дақиқа пеш аз таом омадан мешинанд, бо як нисф соат баъди таом дар сари дастурхон мешинанд. ҳатто мана ин мардуми ҷопон баъзе уламо нақл мекунанд ки нишаста таом намехӯрад, дар вақти роҳ рафтан ба кору омадан ба кор ҳамон синдвишу шаурма мехӯрад. яъне вақти худро зоя намекунад, лекин онҳо барои ҷамъи молу мулки дунё. аммо муҳаддисҳо ҳам таомро нишаста намехӯрданд. ё пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар дастурхон таом намехӯрданд, гуфтаги ҳадисҳо ҳаст. як агар зоҳираш гиред гӯё беодобӣ ҳаст. лекин барои чӣ бо дастурхон хӯранд ва он ҳам бошад фақат хурмо ҳаст? охир хурмою об ҳоҷати ба дастурхон надорад. ҳамон табақе ки дар он табақ хурмо меистад, дар як дигар табақ об аст. масалан таоми мо ду чизи сиёҳ буд. 2 моҳ мегузашт дар хонаҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам آتش درگیرانیده نمیشد، گفتن حضرت عایشه. بعد یک جیانشان گفتن که ما کان طعامکم یا خاله، طعاماتون چی بوده ای خاله؟ گفتن که الاسودن، 2 چیزی سیاه، آب و خرما و حاجتی دسترخوان انداختن ندارد. بعضی انسان ها واقعا برای یک طعام 1 ساعت وقت جدا میکنن. اگر حساب کنید عمری این بنابراین عمری اینها عمری بیفایده هست. اینها زنده هستند لیکن در قطار مردگان هستند. برای چه علما گذشتگان گذشتن 1000 سال شد. امام بخاری زیاده از 1200 سال شد در بین ما نیستند، لیکن در بین ما هستند. در تمام مشرق و مغرب، در این طرف امریکا و این طرف اروپا و آسیا و افریقا، رواه البخاری، امام بخاری روایت کرد رحمت الله علیه. امام بخاری رحمت الله علیه گفت زنده است. برای چی؟ برای آنکه آنها حیات خود را با خوردن و نوشیدن و با این خواب و با غفلت نگذرانیدند.